Bulele ajay.
awushonsa bomsela wena awushonsa abantu abathula uthexifaya futhi yabona awukhandanga awakhilela futhi lelina manje yabona ngiyekhishi ngibuka yonke into akawuthelelile mfowethu uyile nto ethiwa i-testimony ngaphambili i-testimony ngiyini mfowethu ngiyi-role model living testimony. Oh yes. No, matingwane ake ngithi nje mfowethu ngavulela ngaqala yancane ngaphinde ngayosebenza ngasaba kusebenza. So njengamanje phela into esiyencourageayo bathi njengoba kufike lezi njengoba kufika lezi khathi lezi ezima phezu ko-COVID akekho umuntu obazi ukuthi vele kuzoba njengamanje sengenzela ukuthi yonke lento ibe wet yabo ibe wet living ngizona phula i-swimming pool laphaya ngenzela ukuthi la engasuka khona kwakune-swimming pool yabo kade ngisakulukazi ngathi hayi wethu ake sabe siyobonga isakha lethu lezi zinto lezo oyifunayo ilenzele la masabazi ngithatha mina ngiyoyibeka la esoba khona so njengamanje bethu sidilikile emhlabeni wobabamkhulu nabo abantu nasemeseleni bayakha abantu yabo so nje bese I think into efanele especially amakhulu akithi into efanele sipromote kakhulu ukuthi bafowethu asawaphila yeah right ngoba nenkolo yami yangivumela ukuthi ngibe njalo kodwa akazivele lokho mfethu wena uhamba uphuza namatiyela wonke abantu laba wabo ngoba kuthiwa umuntu wangakithi kusithatha lo muntu wami phela ngisesibeke ngelanguage yangibona engathi yakhona njengamanje bethi namasisele inyama eyethu ngisobabili kwethu kodwa nawe kwethu kodwa nawe bethu kunayo bethu singene ngaphakathi sihlale ngaphandle kuzokuphilela nje la ngaphandle sidayela amakhempe yethu kunande impethe yaya awumsize singapha awumsize Kan wethu nangu ke no ayandawoza Ntanzi ngoba Ntanzi ngala nangu wakata ufike ngani mina ngibuza kulo show mina sengila zisa wona mina ngithatha sokuthi wazi ukuthi la live ngoma ndathe nawo abamtheke bathina bathoma ke wavuma yena self wathi usaqhubeka wathi hayi bakhosi esengithumelile ukuthi abangibhekele inkulumo yakhe usaqhubeka njengoba sashilo amadatha khona siwatshekile
Matekwane uze kumele sizisagada lezi kodwa bese bengifuna ukucacisela abantu bami lapha kunabantu bami laba balapha ngifuna bengifuna ukubacacisela ukuthi cha abangaphephuki nomoya sisi right nje siyaphila abantu asibabene mana yena kuphi lelizwe bona abazalwa kulo bona labo bantu bakho akelizwe labazalwa kulo okungadalwa kulo insizwa engangqisana la kuphi ngoba ngisho ebholeni bathi babamba ngoba siba robot sisinsizwa nje bafuna silwa ngomlomo shanga inkukhu bafuna bakithi kumnandi khona lokho futhi aqala akuphini usazoqhubeka makunesimo ngoba bafowethu kufanele baqonde ukuthi njengoba nisebenza kanjena nje bafowethu kufanele bafowethu njengoba nezolivaliwe sikwazi ukunqoba ngendlela ehlukahlukene kunjalo iqhubeke phambili njalo mathini okubi mama funa ukukhuza bona abantu bazokuthi hambani ematekisini yokhuza abaye ematekisini ezimpi khona musandi uzophaphela abantu beyidalela siyayincokolela ngandzakwethu awuphindeleli bese bagenzi njani Matekwane abangazosiphaphela ephaphela ingane ziyidalela bayafuna ukuphuza ipi benezungu sebenethatha eningi abantu bengibalula seqele bathi nako bakuyabulawana eSouth Africa kuneyinkinga eziningi bakhuze sibone ukuthi ngake ukukhuza kwabo kune impact siyadala thina sala kubana bakadasela yini bayithule uzokuthoza ngimphefula ephindlebe hawu sikula weba yabona ukuthi hayi ukoje bethe uzodla ngabona ngoba mina ngimnyama kanje ngasala ngikhaba usuzogada bona-ke kwami kuhle Matekwane siyabonga siyajabula mkwethu bonke abantu abazi ukuthi khona omunye engamrestisa nje phakathi neviki ethi yena wazi kangcono entertainment industry kanjani ngathi hayi futhi rent akekholwa nomuntu akekho xabene nomuntu ukuthi nje phela sizinzisi mayo manje wathi akakholwa ngomunye ukusha amafoni lapha kufanele kushiya amafoni kuneshebe njalo uhukumu lethiwa lapha ma ngabe nizothiwa sekhona okungehlele nazi ukuthi yiyo ilokhu inyokolo siyabonga msalifana umona fasani stage mafoni hayo shinkorede phansi wathi i-online ngizo namhlanje maqhubeka sesingenile wayethi sazoba manje amaqashana ambalwa si-right kona abafazi abawu-2 Yamathizi yeah. yes Siyasebenza la. ngingekhetha mfethu Yabona usathana ungasebenzi. Lezi sandla. Umboni